Anadan uluttuk kiyimleri, uluttuk baş kiyim bol esettiler. Özüne bilgендей Kırgız eli baş kiyimge öte çok mani verip kelgen el bol esettiler. Elecek bu kız gelinlerimizin, ayallarımızın, akalarımızın, ecelerimizin bir bağlı baş kiyim bol esettiler. Bunun köptürgen manisi var. Birinci manisi misalı Elecek'tin giyilişi boyunca bizim İslam dininin de şartlarına, erecelerine hiç kanday karama karşı gelmeyip, ikinciden Elecek'tin ve bizim Kırgız eli göçmen eli olganduktan akalarımız, ecelerimiz şu Elecek'tin başka da faydaları olganda. Misalı Elecek'tin uzunluğu arkanday uzunlukta olup, geride hoş olduğu Elecek, göçmen Kırgız elinde arkanday uçurlarda yaşoda kollanılan bir şu kaysa yaxşı olmakta misal hazır özüngözde aytып атасыңар bir moda сияқты эле болуп анандай күнүмдүк салт жашообузда да унутулуп калган bir баш кийим болуп калган да. Бирок эми азыр салыштырмалуу шүгүр десек болот. Анткени энди кайра азыр ошол эски унутта калган салттар улуттук кийимдерибизде мындай жандандыруу мындай жанданып чыгып атат да. Мисалы базарда карасаңар бир эле баш кийим эмес, биздин илгерки ошол кийген кийим кечелерибизде мындай классикалык түрдө азыр ошондой кездемелер менен токулуп мына көчөлөрдө кийип жүрүшөт да. Бул дагы бир кубандырган нерсе. Баш кийимдин орду өзгөчө бир мааниге ээ. Ага биз сый көрсөтүшүбүз